Ova mini meditacija je tu da ti pomogne da započneš dan mirnije, prisutnije i da se na kratko povežeš sa sobom. Namesti se udobno i u ovoj meditaciji možeš da zatvoriš oči, ali i ne moraš. Udahni malo dublje i izdahni. I još jedan spor udah i lagan izdah. I dozvoli telu da se polako razbudi bez žurbe. I primeti dah koji ulazi i izlazi. I način na koji telo počinje da se pokreće i budi. Primeti i kontakt tela sa mestom na kome sediš. Osjeti taj osjećaj stabilnosti i oslonca i nastavi da dišeš. A sada možeš postaviti sebi jednu jednostavnu nameru za dan koji je pred tobom. Ne mora biti ništa veliko, bilo šta. Možda malo više prisutnosti u toku dana, možda malo više nežnosti prema sebi ili bilo šta za čega osjećaš trenutno potrebu. I kada postaviš nameru, udahni još jednom duboko. Izdahni. Ukoliko su oči bile zatvorene, otvori ih i ponesi svoju nameru i ovaj osjećaj mira u ostatak dana. Do sljedećeg slušanja.